mapwesa umlilo. The mountain mover. Ngicela ukufunda uverse 42 no 43 ngesingisi. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ngithanda uverse 42 uthi, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Hallelujah. Esifunda khona sifunda ngamadoda amathathu. Lamadoda amathathu wonke asendawone efana yasesiphambanweni wonke. Wonke abetheliwe azobethelwe esiphambanweni. Inkinga lamadoda anamacala ahlukahlukene. Anye yawo ayinalo icala kodwa ibetheliwe ngoba iaccuse ngezinto engazazi yaze yalahlwa icala yabethelwa. Amanye amadoda amabili anamacala abhekene nesono sawo ase abethelwe esiphambanweni. Manje kukhona amanye amadoda amabili lithi izwi lenkosi uJesu wayephakathi nendawo bese kuba khona ezingizelelesi left naka right. Lithi iBhayibheli esingiselelesi sasimemeza sithi Jesu enganolutho inkosi yamakhosi awuyisindisi ngani ngoba kade usindisa abantu, kade uphulukisa abantu, kade wenzima ngaliso. Manje sekuyisikhathi sakho sokuthi uyisindise ngoba kuyenzeka mama uthi usesimele udinga abantu bekusize ubese bekubuza mthemani wena ngathi ushumayeza uthi uJesu uyaphila, uJesu uyasindisa, uJesu inkosi, uJesu namandla. Kwenzakalani manje empilweni yakho? Lithi iBhayibheli esingiselelesi nakuba sasibona esinye isikhumbuzo uJesu kodwa ngiyasithanda sesibili sishinto engajwayelekile, sishinto engavamile ukushiwa ngabantu. Ashumayeleni nathi sithe sesibili Jesu usumkhumbule. Jesus remember me. Jesu usumkhumbule. Namhlanje kuseni ladies and gentlemen ngivumeleni ngikhulume ngento ukuthi Jesu usumkhumbule. Jesus remember me. Jesu usumkhumbule ngoba uJesu akanendaba ukuthi uqale kanjani isolo kodwa unendaba yokuthi namhlanje uphila. Akanendaba ukuthi isolo wenzeni kodwa unendaba ukuthi namhlanje uphila. Akanendaba ukuthi uflopile isolo kodwa namhlanje uphila. Ngoba uJesu ngesikhathi esishelelesi akasho ukuthi wena unamacala ngeke ukukhumbule ebusweni wami. Akasho ukuthi wena unesono ngeke ukukhumbule ebusweni wami. Ngoba uJesu akanendaba ukuthi usolo wenzeni kodwa ubheka ukuthi namhlanje wenzani. Uthi uJesu, surely I will be with you in my kingdom. Uthi ngizakuba nawe. Uthi namhlanje ngizokuba nawe. Akazi ukuthi kusasa, akazi ukuthi next week, akazi ukuthi next month, akazi ukuthi next year. Kodwa uthi namhlanje ngizokuba nawe. Ngoba kumnandi ukhunjulwe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mayakukhumbula kamnendaba ukuthi abantu batheni ngawe. Kodwa mayisekukhumbula ushintsha amatafula. Le ndoda yayingaqualify ukungena into the kingdom of God. But ngenxa yokuthi uJesu wayikhumbula, uJesu wayenza yaqualifya to enter into the kingdom of God. Ayikho into emnandi njengokukhunjulwa uNkulunkulu.
khona uzwe uyitshela ukuthi uNkulunkulu akasekho. Uzwe uyitshela ukuthi uNkulunkulu kude nawe. Uzwe uyitshela ukuthi umthandazo wakho awuzwakali. Uzwe uyitshela ukuthi wena ngathi awukholwa kahle. Uzwe uyitshela ukuthi wena umuntu odlula zonke ezinye izono. But when Jesus remember you, when the King of Glory remember you, when the bright morning star remember you, we are khumbulana uJesu. Hallelujah. Yes. Namhlanje kufanele sikhuluma nabantu uthi uJesu ukhona abantu abasabakhumbula eGood Hope Ministries babumbambo kukhona abantu abazakhumbula amazulu kade sibakhuluma izinto eziningi ngabo kodwa namhlanje uthi umoya ngcwele ngizokhuluma angizozi ukuthi uJesu uzokhumbula nami ngebesebesezindini. Ladies and gentlemen, I have come to introduce the man that will remember you in your situation. I have come to introduce the man ezokhumbula ubheda kwempilo yakho, izokhumbula ekusiyile abantu ngoba ama-family members ayakhohlwa, but he will remember you. Hallelujah. Ayakhohlwa abangane, but the King of Glory, he will remember you. Hallelujah. Mina ngedaba bengangikhohlwa abantu emhlabeni kodwa bakhunjulwa uyena. Ngoba kubuhlungu ukukhunjulwa ngabantu, uthandwe ngabantu kanti esukwini ekhunjuliwe. Woo! Jesus remember me. Jesus ukhumbula uphumlani. Jesus ukhumbula uphumlani. Jesus ukhumbula uphumlani. Labahlala bengangamkhumbula abantu I don't care. Labakazana bengangamkhumbula uphumlani I don't care. But when God remembers me, uJesu ukhumbula kulungile. Bakhumbula usimakade kumuntu. Hallelujah. Hey, boss, come on. Yakho bishop umusimakade wona sekhumbula ikhuthobo basomangala bathi siyabasela basalwane kade bekhonzana eklasini kwenzenjani hayi sikhunjuliwe 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 sikhunjuliwe. Siyayazi niyafemeka izinto ayihambi kahle kwenzakalani manje amazulu ehlile semhlabeni azokhumbula impilo yami, bazoqalela abantu abangigcine last year, bazoqalela abantu abangigcine last year nisukela ngikulela levele, bazoqalela abantu abangigcine ngamali, bazoqalela abantu abangigcine ngingekho-unminded ukuthi kwenzakaleni kanti ingxaki uJehova ukhumbule. God will remember me. My Father in heaven will remember me. Hayi ngoba ngingcono, hayi ngoba ngihlakaniphile kakhulu, hayi ngoba ngithandaza kakhulu, hayi ngoba ngiholi kunabanye, but inkinga ngikhunjuliwe, ngikhunjuliwe, ngikhunjulwe ekhaya. Ngoba wena indawo phephethe bathi mina I don't have to dadasela because my dad is in charge. Ngoba ubaba is in charge. Futhi uJehova umkhumbulile. Bake bakhumbula uMephibosheth. Indoda elithi izwi lenkosi yayinonyonga. Yayihlala endaweni ekuthiwa iselotiphala. Indawo kwahlala khona abantu abangalutho
sin into the palace and died with the king because he was bringing the shame. Impilo yakhe yayiyihlazo. Washo ukuthi ngikhunjulile. Washo ukuthi ngikhunjulile. Ngoba ngikhunjulile ngeke lapha khona abangangi-expectile ukuthi ngizoba khona. Ngoba sengikhunjulile. No, mapwesa umlilo. The mountain mover.